ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kamaukuma Sports Club Kelayora ia kenam lakdu aga lempung ia kai football under 14 belapen long da kamarai ka fun youth club. Kamaukuma Sports Club kelapen lim ia kesang samla klitch nong sora ka Wailanot. Kalakdu Kelayora ia kesong pisah ka ba Arpsan Hajar Tengka rengkat ke trofi. Kat ba ke bawan ba Arpat Kelayora ia kesong pisah ka ba Shipau Hajar Tengka bat ke trofi. Umesa Sukher Lendem nak kesang samla klitch nong. Kelayora ia kenam ku man of the match. Uramius Sumer Ubanak sang samla Krishnong, Ulayora ia kenam best goalkeeper. Udashan tilang Ulayora ia kenam top scorer. Baru Banshan nong rumpat. Jong Kelayora Sports Club. Ulayok benra ia kenam player of the tournament. Ukong sana kan igasngi. Udai ba Ivan Basayumat, Presiden Jong Sora Sports Association. Laidon langru orang basnong ka Krishnong Sora, orang basnong ka Marai Kapon, orang basnong ka Maukma, usim ka Hima Sora, usi Jong Sora Police Station bat giwaipat.
Kapten dan Kasan Semla Subawang Kasan Semla Krishna Subawang Banyuwangi. Official Subawang